And of course, kada kiti tagapagrangayan na po manariman niyang kitingin kada kami. Thank you so much for keeping us your company up to this hour. Kini Mama Donnie and Auntie Miming Padillo. Ayan. Pagyaman kami ako. And dati na kita message request kanya ito eh. Good PM po. J. Biag, pa-chat out ko na pa-chat. Pa-shout out naman po ni Joshua Arconado nga ang DJ Kubo nga hide out me nga agdingeg ti station niya. Tapos pag-request niya Dying Inside. Wow. Ay nang. Hanta pa yung nga na-practice nga. Dandanin na po. And Junior Siason Bergonya Togade. Hello po. Taga saan po kayo? Tanong ko lang kung magkano ang talent fee nyo pagkakanta kayo sa kasal. Ako po si J.R. Tugade ng Cagayan Valley. Well, better damdama. So, batang kaman, tiniyan, nasayaan. Pabati nga po sa mama ko at papa ko na nandito sa bahay from Bernadette Ancheta ng Villafuerte, San Mateo, Isabela. So, good afternoon, Apo. Kini mama ken papa ni Bernadette. Naging message request. Di tayo mat? Nagragsak ang lalakit din. Ayan nyo ka di idols. Nagbakasyon na mabalin ka din bisitahan ko kayo. Of course, please feel free. From Toronto, Canada, from Alexander Cornelio. Naimbag nga malam yung idol. Naglayin kayo kantaman dyan basol ko ka di. JM. Watching from Korea. From Evelyn Juan. Good PM idol. Watching from Ibiza, Spain. Ano eh? Nagmaya dagitan tayo idol. From Annalyn Rivera. Idol, pita ka man, sagot mi, ay na, sagot ko kinangkal ko nga rin, nagmayat tabo size. Kurnana. Okay, request ka no, iti pita ka. So, kitaan naman no, matandaan ang tapay lang data. Pita ka. Another message, pabati. Iti June, ano, atkin Franilin. From Kasilagan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Hi, Kabsat, pa-shoutout naman po from Switzerland. Iba ka mo sinunagan na, datang taga Switzerland. From, dahito eh. Aaron. Nga ro, din nag-request si Pitaka. Wallet. Ading anya tasaksak luten, iga na mapilit-pilitin. Pagpagpagyan sa mo ikaut-kaut, pasaray ka irit-turit-tuut. May sa abigat asin nirit na ka, mas daaw kang tilangana. Nagbutengket din aya, day takita na, ngem nangisit met ngarot itilaw-law na. Ay wadam o ading baka makita da, taang amuyem itiyak sapa. Tunggal bigat nga ingkakit kitaen, tapita kang anasilen. Pitaka, pitaka daytan, nagmayat kit din day tanay langana. Nagabut, nagpisi day tatengana, tapita kam nabasa. Pitaka, pitaka day tan, nagmayat kit din day tanay langana. Nagabut, nagpisi day tatengana, tapita kam nabasa. Wallet. May sa abigat asin nirit na ka, mas daaw kam tilangana. Nagputengkit din aya day takita nga,
ngem nangisit met ngaruk itilaw-law na. Alwadang o ading baka makita da, taang amuyen iti agsapa. Tunggal bigat ngaing kakit kitain, kapitakamaan na sileng. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nay langana. Nagabot nagpisi dayta tengana, kapitakamaan na basa. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nay langana. Nagabot nagpisi dayta tengana, kapitakamaan na basa. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nay langana. Nagabot nagpisi dayta tengana, kapitakamaan na basa. Kapitakamaan na basa. Kapitakamaan na basa. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol me duran toda la vida. From the distance I can see you, as you sit there by your window, I can see your pretty blue eyes shining like Chilito Lindo. Ay, que lástima, que lástima, que lástima me da de ver a Margarita que llorando está. Ay, que lástima, que lástima, que lástima me da de ver a Margarita que llorando está. Gonna get you pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance a taquachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres para hacerme chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, breaks my heart, breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, breaks my heart, breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Yeah. Kuya. Yeah. Aha, apo, 8 minutos lang yanan kaya tagsisina tayon. So, dagiti maudi nga bilin, baro? Oh, bilin lang. Kaslabo la. Pabati. Ay, ano? Mamiss ko na itagdingig dagitakan tayo ng Ilocano songs from Annalyn Rivera. Nagmaya dagitakan kan tayo makapay katibanog nga agapo trabaho from Julie Tomas. Annalyn Rivera agpagpagga mo na Aji Smiley na. Watching from Saudi, taga Isabela, Kawayan. From Princess Liban. Pabati po sa aking Karinya
From Spain, gising na amore. Mo. Ano? From Ermelando Pinto. Hi mga idol, naglalain kayo man ngagkanta, maki-shoutout man ni May. Ay, Manny. From Benito Soliven. From Manilin Bulusan. Good PM po idol. Kablak man nagiti kakadwak dito'y Quezon City. Dito'y Pakibalot, Pansiteria. Ken para kayo sa jay naglemas di arak. Haha, pitaka nga nabasa. Ano naman? Anya ka no? Pitaka nga nabasa. Kung ano naman? Tatala nang gata pitaka. From Ida Clinton. Abo, DJ, umuna apong album ito. Pitaka. Yes, Hello, watching from Greece. Naimbang nga malam yung taga-Rojas Isabela from Crisleta, Tejo. Okay nga Rod, medyo sakit ang tinake aming masapol min apo, tipo makada, kat nalpas manen, iti talong nga oras, gantay panag ditinanggay, babayan iti musika, Ilocano, kat nga Rod, antabayan na kami tumanin next week, the same time and the same radio station apo, dito lang kasamitan ng Radio Tinterot, Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamid with yours Sulim Manong June Seriales together with John Mark Pastor, yes, saying good day and God bless everyone. Kat itad mi ang arudan apo, iti maudi nga sunata mi kata kayo. Kat sabi ko mata, haan tayo apo nga tultuladan. Dahito'y dinilaw ko dito nga sunata. Nga no, adati punsyonanan, adan apo isuna nga dijay ig-igidan nga rod. Dahito'y sunata nga napoluan, alas 3, bangon. Version iti 4 decade duwaw. Goodbye, everyone. Adda mangaw awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidut mo taawan danong ket kunampay umnong daytoy ti may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo na laing maghidaya tagtaga impem unay nudim amaramanan ti handada mangisupot kapay ngaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain numakang titungtunganen ngaminawan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem aminida awan bain numakang titungtunganen. Once again, karuba, agyaman kami iti panang tarapayo, iti programa mi na poluan, at da kami manen, kita pumakata kami ngarudan, dahil iti manong nga June Seriales. Together with John Mark Pastor, operator. Yeah, saying good day and God bless everyone.